Baba hey mshazi nalo udaba la sithatha sikumeme kuyivuka Africa Breakfast Show sizobheka nje ngodaba olithinta ke lo muntu omusha ongenele naye uzime okuMiss South Africa ukuthi mhlawumbe uthini umthetho sisekelo wakuleli ngokuthi ke yini enza umuntu ke mhlawumbe abe isakhamuzi ngempela saseningizimu Afrika. Engaqala nje ngokusho mro mhlawumbe okungengayo kujabulisa abantu abaningi ukuthi siyake singahambi sikhuluma indaba zabantu ezi-specific ngenxa yomsebenzi wethu esithenjwe ngawo ukuthi izinto zabantu kuyaye kumele sivalele ngaphakathi sibambe ngendlela e-right singahambi sikhuluma kodwa masikhuluma ngalolu daba ngifuna sibheke nje umthetho ukuthi uthini wona ngokwala eSouth Africa ubuzwe umuntu mekuthola ukuthola ngokuthi ngegazi uma ngithi ngegazi ngisho ngoba ku2 indlela othola ngazo ubuzwe emhlabeni ubuthola ngokwegazi okusho ukuthi uzalwe ubani bese uphinde futhi ukuthola ngomhlaba ukuthi uzalelwe thina ke la eSouth Africa umthetho wethu sathatha i-Citizenship Act ethu ukuthi uzalwa ngokwegazi okusho ukuthi uba umhlalo okanye i-citizen yala eSouth Africa ngokuthi umzali wakho oyedwa noma bona bonke bobabili babe ngaba la eSouth Africa bese kuyithola ke ubuzwe bala eSouth Africa lokho esikubiza le citizenship by birth okusho ukuthi uma nje umntwana uzaliwe uma wakho engowala eSouth Africa enobuzwe bala eSouth Africa usuke usuqualify ukuthi wenze njani ukuthi uyiSouth African nangesikhathi uzalo ukuthi uzalelwe la eSouth Africa esibhedlela akusho ukuthi ke cha nawe usuyadeserve ukuthi sekumele uphume esibhedlela sikunikeze ubuzwe uma kuwukuthi bobabili abazali bakho abasibona bala eSouth Africa siyeke sikhiphe lokho sithi isaziso sokuzalwa i-notice of birth sinika abazali bakho ukuthi nasi isaziso sokuthi lo mntwana usezelwe la eSouth Africa abazali bakhe mhlawumbe abaseZimbabwe abaseMozambique noma abaseSwazini bese kuba i-responsibility yabo abazali ukuthi bahambe baye kwi-embassy yaseSwazini bafike benze njani bazothi sezizalwe la ngomntwana la bese nikeza certificate sokuzalwa sakuphi sakhona eSwazini noma eMozambique so ubuzwe ukuthola kanjalo zikhona ke ezinye indlela ke lezi esikhuluma ngokuthi naturalization uma sithi naturalization futhi khona amagalelo anzima athile usukusuwadlalile usase umntwana noma ukhula bese kuyanikezwa kubuzwe bala eSouth Africa lokho kulandela enye process ngoba kuyacubungulwa kubhekisiswe yonke kodwa nje ubuzwe eSouth Africa ubuthola ngokuthi ubani umzali wakho walapha eSouth Africa. Uma ubuka kungacishe kufane nakwamanye amazwe indlela nathi senza ngayo la eNingizimu Afrika. Indlela esenza ngayo la eNingizimu Afrika iyafana kakhulu namanye amazwe izwe nje engilaziyo kahle mhlawumbe sike siyake sihluke nalo izwe elinjengeMelika okuyilona kabathi cha umuzalelwe khona kumele ke uthole ubuzwe that is why uthola abantu abaningi kwesinye isikhathi bezana imiyele becrosser befuna ukuyongena eMelika befuna ukuzalela izingane zabo eMelika ukuze izingane ikwazi ukuthola ubuzwe kungaba nzima ke la eSouth Africa ngoba sisiyake sibone ngesinye isikhathi amazwe ethu ngamakhelwane angamile kahle agcina thumela abahlali babo ukuthi abeze la eSouth Africa bezothola ukusizakala nokuphetha abantwana babo la eSouth Africa okusho ukuthi uma ngathiwa sasithathe leso sinqumo leso kudala ngo1994 1995 kwabusho ukuthi bonke labo bantwana labo bese bezoqualifya ukuthi benze njani ke bathole ubuzwe kukhona ama cases amaningi siyake sidile nawo Muroza la uthola khona ukuthi ke siqhamuka ka obaba bethi hayi cha nangu umntwana wami wangale ngaphesheya wangale eSwazini kodwa owami uma wakho waseSwazini mina ngowala zikhona le ndlela esiyake siyifake njengokuthi la sigcine sithi cha siyake sifuna ukuthi khanje kuyo test ukuthi umntwana wakho ngempela ngoba phela umuntu wesilisa ungafika nabantwana abo5 obazale ngonyaka owodwa bonke uthi abakho so lokho ke kuyasiphoqa ukuthi kube khona indlela ezithile esiyifakayo zokuthi lento sokuyikhuluma sibhekisise kahle. Ngiyazi ukuthi kuthe uma kusuka lomsindo kakhulukazi eNingizimu Afrika nani njengomnyango wezasekhaya kwaba khona nani mhlambe nikubhekayo nikihlola ukuthi awukwenze njani umsindo othinta thina kangaka ikuphi enikwaziyo njengomnyango mhlawumbe ngozime.
Ya mhlawumbe engakusho ukuthi njengoba bengade ngishilo ukuthi kunzima kuthina ukuthi sithatha ama record okuzalwa komuntu bese siwathatha sesiwabeka ezidlangala leni kodwa esingakusho ukuthi uma kusuke kukhona umuntu nanoma ubala eSouth Africa unelungelo lokuthi cha mina khona into engiyisolayo ngosibanibani okwasibanibani ngibona sengathi kunenkinga lapha ekuzalweni kwakhe asibhalele incwadi kahle asicela ukuthi asiphekele lo daba luthi yaliphenya bese ke sidila naye lo muntu osuke ekhuluma indaba yokuthi kukhona ama cases amaningi ajwayele usuwathola ngapha ko Free State siyawathola ngapha umoya kokhongolo nasendaweni zakomhlabi yalingana afike nje umuntu athi cha mina ngazi usibanibani okwasibanibani lo akasiye wala eSouth Africa bese sithi kuma sesimphenya lo muntu sithola kwesinye isikhathi uthola abazali bakhe ababenze umkhonyovu bokuthi bathola ubuzo sebese sikuthatha lobo buzo lokho bese siyambhalela nawo lo muntu kodwa asiwathatha phela lawo ma record bese siwasakaza nje uyacabanga nje umsakazo mangasethiwa ke indaba zawo wonke umuntu wase South Africa umnyango wasekhaya uvela uyikhulume nje inoma kanjani kungeke kusaba kuhle bakhona sebeke banibhalela nje kumanje ya bengakabikho ke bese basibhalela ukuthi basicele kulolu daba sinalo ulwazi labantu ababeke basibhalela kodwa uma kukhona abaqhamukayo besiyodila nabo udaba ngakwawo lawo ma complaint umefika abanye baze bakhumbule nendaba kaThendayi iBeast owayeyumdlali wamabhokobhoko bebheka ukuthi umuntu awarira wayezalelwe eZimbabwe abazali bakhe bengabaseZimbabwe kodwa wadlalela iqembu lesizwe lakuleli kanti usopolitiki uNatasha Amazono yena wayezalelwe kuleli kodwa abazali bakhe bengabase Italy mhlawumbe ukhona umehluko ngalolu daba ngabe imehluko phakathi kukaChidima ngiyazi ukuthi angeke ungene ngqo njengoba ubusuyichazile kodwa nalabo abanye sengibabalile esimene sikanjalo icase esuki kanje noma ingasaqondene naye lo esikhuluma ngayo namhlanje uyabona nje umkhuluma njengabantu bebedlalela amabhokobhoko ukhona lokho ngikushilo ngathi i-citizenship by naturalization okusho ukuthi kuyeke kubuka amagalelo akho ukuthi cha nangusibanibani uyadlala impela irugby usehlalile la eSouth Africa usetshengisile futhi ukuthi cha ucommitted la eSouth Africa bese uyasuka mhlawumbe isikole adlala kusona noma iSARU lokho sithi South African Rugby Union noma uSAFA bese uyafika bithi uthi cha lo muntu lona sibona ukuthi uyi-asset okanye uyacontribute ezweni and usetshengisile ukuthi impela iloyalty yakhe ile South Africa bese ke kulandela imigudu yokuthi lo muntu enze njani naturalized okusho ukuthi nje kukhona nje indlela ethile esemthethweni okuhanjwa kuyona kubhekwa zonke izinto kungabe nje sekuqhamuka kobugebengu sokuthi hayi cha lona kuseyi-South African cha ulandelwa nje umgudu nje okahle kwaziyo kuwo wonke umuntu ku-alert wonke umuntu siyake sihambe siye reporta naseParliament ngelokho ukuthi nabo abantu bekulonyaka abathathiwe naturalizwa ngenxa yamagalelo abo esizweni ukuthi bala eSouth Africa baloyal kwi-South Africa bayise iSouth Africa phambili bese kuba khona abanye sithi mhlambe abazali babo bahamba bayohlala ko-Italy bahlala kuphi kodwa babe ngabe la eSouth Africa ngokobuzwe babo babungala eSouth Africa bathola ubuzwe mhlambe base-Italy bese ingane yabo ithi cha mina ngiyi-descendant ye-South African mina ngifuna ukuba owase-South Africa ngoba vele ngokwegazi lami ngowase-South Africa nabo-ke lawo bantu bayabuthola ubuzwe kodwa nje ekugcineni kwakho konke ubuzwe e-South Africa ukuthola ngokwegazi uma kuwukuthi oyedwa wabazali bakho unobuzwe bala eSouth Africa nawe usuke ungabuthola uma kuwukuthi kunogcogo siyake sirepothelwe abantu sikwazi ukurepothelwa bese lobo buzo labo siyathatha uma kumele sikuthathe sihamba ke nalemigudu yakhona sikhuluma ngendaba esusa umsindo kakhulu eningizimu Afrika ethinta ke amazwe cishe ngisho ukuthi South Africa bese kulokhu kungena igama laseNigeria kungena igama la ko Mozambique Zimbabwe kanjalo kodwa futhi uma sithi siyabheka khona lapho kuningi umnyango azama ukusicathulisa kusona mhlawumbe ukuthi masifunde ezinye izinto ezisuke zikhona ukuthi okunye kusuke kwenzeke kanjani konke lokho sikuzwa ngomnumzana uNjabulo wakanzuza oyiphini likangqongqoshe womnyango wezasekhaya ake siphethe la uyazi ungasinika mhlambe kamuva la mayelana nodaba lwabalisa baseLibya abaye bathola ukuthi nakho sebeqeqesheka la beqeqeshela ubusosha enkanjini esempumalanga mhlambe khona okuthile ongasitshela khona njengephini likangqongqoshe wezasekhaya
ya engakusho umsakazo ukuthi sinomsebenzi omkhulu njengomnyango wezasekhaya ukuthi siqinisekise ukuthi bonke abantu abangena la eSouth Africa basuke benamaphepha right basuke bengena ngendlela ekahle kuba khona ke abaphucukayo begcine bengenile uyimsebenzi wethu futhi nathi ukuthi senze sure ukuthi uma sebengenile siyakwazi ukuthi sibabambe sibathathe sibabuyisele ekhaya lolu daba lolu labantu balaphana elide njengamanje ludaba olusemaphoyiseni endilikhiwa ezinkantolo ngokwazi kwethu-ke nale experience yethu siyazame ukuthi siqinisekise ukuthi sidlulise udaba ngobulungiswa njengamanje siphenya indaba yabo yamaviza ukuthi bangena kanjani ngamapha amaviza kwenzakalani uma sesidilile nalokho sokwazi ukuthi sidile nawo wonke umuntu responsible kodwa njengamanje sisathela ake silinikeze emaphoyiseni okuyiwona akhuluma ngalo asabuka zonke lezo zinto lezo thina kodwa nje sizongena mase singena kulolu daba ukuthi bangene kanjani engakuqinisekisa kubantu base-South Africa ukuthi njengamanje sinalo uhlelo silibiza nge-DNA okuyilona eligade imingcele yethu yala e-South Africa yingakho kuyaye kube lula ukuthi uma kunalezi zigameko sikwazi ukuba-trace abantu size sibathole nangaphakathi e-country sinalo futhi uhlelo lolo silibiza nge-inspectorate abalanga phakathi e-South Africa abahambe bedinga abantu abasuke bengene ngokungekho emthethweni siyacela ikakhulukazi umphakathi ukwazi ukuthi usebenzisane nathi uma kuwukuthi ubona abantu abala e-South Africa ngendlela engekho abangengelanga ngendlela right sinalo-ke futhi uhlelo silibiza nge-counter corruption unit yethu okuyiyona edila nabasebenzi bakwa-Home Affairs abasuke benze izinto ey'rongo so uhlelo nje olwakwa-Home Affairs ikakhulukazi siyakwazi ukuthi sisebenze kanjalo kodwa lolu siyacela ukuthi siliyekele emaphoyiseni amaphoyisa aliprocesse kahle udaba nathi sizoqhubeka uphenyo lwethu ngamaviza mase siqedile sobe sesibuya sesisho ukuthi cha kwakwenzakale ukuthi ngoba nazi igebengu njengoba sobe sikhuluma la ziyabuka ukuthi hawu laba bantu uma bephenya baphenya kanje esebeba le-information engaphezulu kwethu bese begcina bekwazi ukuthi basinqobe kanti uma bengazi ukuthi sisebenza kanjani kwezinye ikhathi kwenza umsebenzi wethu bathi ubelula Mshazi Mahloba sibonge siyabonga kakhulu ekade sikhuluma naye ke uNjabulo Nzulu